J, yo, what's up in BJ, bro? What's up in God, bro? What's up in everywhere in this world, bro? What's up? Exactly, Bujumbura. Here we go, bro. Here we go, bro. So like you see, abantu ni benshi, uribaza se bagiye. Benshi bari ku myeru, ku mituku, uhita wibwira, eske amabara asigura iki? Amabara y'idarapo ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nta kintu wibwira. So here we go, tugiye kugura ikibuga cyacu cyiza, Stade Intwari. Hey papa, let's show you bro, let's show you my people. Reka mbereke how ibirori byifashe, reka tugende, let's go together. Ntabwo naje kwisangiza ibirori, no, n'abatahageze barashaka kumenya ati eske ibintu bimeze gute. So I'm ready yuko nza kubereka ibintu byose yo biva bikagera. I'm ready yuko nza kubereka how show yagenze, how they perform, how papa, you see, you know, dufite abatumire babiri, Stars, dufite abatumire babiri baza kuryoshya ibirori. Hariho the King Satula na Mr. Ahanihe ariyo aka Kiriku Akili. Let's go bro, here we go. Like you see, hey, the people ni benshi, ibirori. So ni ibirori byiza cyane, ni ibirori byateguwe n'igihugu, ni ibirori byateguwe n'igihugu. So uzi ikintu batubwiye, abantu bambaye imyeru, let's go, abantu bambaye imyeru, ukuntu bimeze. Sasa rero swat uza wambaye vert, swat ukaza wambaye rouge, cyangwa ukaza wambaye umweru, urumva, ukaza wambaye white. So urabona aho ngaho inzira iciyemo abantu bambaye imipira y'imyeru, imipira yera, amashati yera. Bisigura iki rero? Bisigura ko abantu bambaye imipira yera baza ukwabo, abantu bambaye imipira itukura bose baza kwicara ukwabo. So me the group YT, ndi muri YT group. Ewana ndi muri group yabera. Let's go bro. Kantanguye kwipoma. What a game, bro. Hey, you have to go quickly, bro. Have to go quickly. Kubera kushamaye gato. Wabura press papa, wabura press uko abantu buzuye man. So let's go to start the praise. Let's go to start the praise. YT group, we are here, we are growing. Here we go. Okay.